BJP long klembangphu inut asok Johan bang artan kan krip nimsopi Aphan kachoklem remji Aphan kabu ipu alam ki keklang. Karbi anglong pen nagwa district doi hoilong ke dolong li kimialong karbi ara tumpen ki thir thip ke dolong ji Aphan KCC tumpen longli pata ki PG Aphan kachuningri. Karbi longri berta than pon je bang nili jit kramsa non bertang ton pen lang pon sinang. Nizang Karbing bang Moile Police Station ke Palopon Asoka BJP Booth Committee Asok Johan bang inut arta ni kan krip nimsopi Aphan meklanglo nolang nuk kachoklem ji Aphan ka pho ipu alam ki keklang. Kupeli MSC consensi ki Palopon Super Johan atum ki dugo ka joksi government atum pen semi Avas Plus ba hem so pipon lo lapelabang so Avas Plus hem ki kim karang ponji Aphan bang ki Asok Johan Aphan si contractor apu alang lisi chodeng dun lo lapelabang so hem ki kim karang ponji ke celang damji pu amen pen kai ke masila punat Super Johan tu masopi Aphan ameklang nu nolang nu kachoklem ji Aphan kai ki mastami adung ke papet ji Aphan si kai ki mastai ke bori pedo pon lo kidam tengah ni stamila punat Asok Johan bang ki labang so hem ki kim karang celang damji Aphan pusi Super Johan ahem pali damlo lapela puna Super Johan tungki ki duwo ga joksi alang li chorpen pen alang li tungki bang hem ko chongdat semi dam chilo lapun re hemlong ma jokta we pu war sai cho MNC Asok Johan mangki labang so arta ki jumhek nimsopi Aphan tu san pon thor thor si meklang nu ka choklem ji Aphan si ka chopo isai deng bonlo lapuson apor hud men ka charteng bent labang so Asok Johan rideng pen ki spa jok pon long lok lo labang so lam ki long ki phowek nimsopi pet ke pachini pana tengki Asok Johan alang li inut hemso contractor kai ki mastani li hem ke bang hosmi nili phan meklang nu pen sinang kelang lapu anchot klilang chikloi jon aprang pen lo alang li nili phan lapuson asai na ke boi boy fir semeni li ta ke thak du pen joksi lapen ke fredu ga joksi ma jok phan semi chithan ha hidado bon sabi kidam tani bang alang ni kilit pi ga joksi nili stami hem sor dum phan mate nili pu nili pai do phan nili ta chithan kok lo pus ke phowek nimsopi pen pachini pon अन्याय हुआ है। क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? मेरा मतलब एक गांव का मतलब बस्ती का एक मतलब हमारे काका लगता है वो आकर मेरा घर में घुसकर मेरा हाथ पकड़ा और मेरा मतलब छाती पे करने का भी कोशिश किया और मेरा तन मन से खिलवाड़ करने का भी कोशिश किया मैंने नहीं किया देने। क्या नाम है उसका? अशोक चौहान। आप किसको बोल रहे हैं? मेरा आंटी का आरस पड़ोस का आदमी का बोला और आंटी से भी बोला। आज विचार हुआ ऐसे सुना था? आज विचार हुआ था क्या? हाँ मीटिंग हुआ था। हाँ हुआ था वो मीटिंग में से भाग गया। ये कितना दिन से हुआ है तुम्हारे साथ? एक महीना लगभग एक महीना से। तुम क्यों इतना दिन नहीं बोला? मेरे शरीर में डर हुआ है इसीलिए मैं बता रही थी। labang so lama puthak pen lapunat rong sor sar pimbar dukta arjulong si thu jok pen Asok Johan Aphan areng hupa solo lapen kang sai pon si pan sabik chaparai pon lo lapuna rong sor lapen rong si tum chitong era phi samila ba Asok Johan mag chitong desi Asok Johan bang khadak pen karbai chui si pinyarianta neping nang pon long lerang labang so lama puthak pistamila punat Moile Police Station so longan paledam si Asok Johan Aphan prap jin pen kinep kang nang pon long ji lapen sodak pen kang sai ki pilong ji Aphan sami FIR sami pidam adlo चलो मां मैं घर में नहीं थी मैं तो हाजिरा करने गई थी मेरे हस्बैंड तो भी हाजिरा करने गई थी मैं लड़की हमारा घर में रहा एक अकेला पाया उसको हाथ धर लिया हाथ धर करके उसका सर पर हाथ लगाने की सोचा है लड़की हमारा फट करके हाथ बाहर में भाग गया जा करके पड़ोसी जो बाहर में घर में रहा उसको जना दिया हम आया 12 बजे खाना खाने के लिए हमको बोला है हम भी जना दिया है समाज को जना दिया समाज बोलता है हाँ ठीक है हम लोग मीटिंग करेगा मीटिंग आज में हुआ मीटिंग में से वो बाहर भाग गया। कौन है वो? अशोक चौहान। अच्छा कब से वो वैसे काम करते हैं? वो तो 1 महीने से किया रहा है हमारा तो मालूम नहीं रहा लड़की हमारा शर्म के मारे नहीं बताता रहा कुछ से जब एकदम अत्याचार कर दिया है तब हमारा लड़की बताया है। अच्छा आपके घर में क्यों जाता है बार बार? हमारा घर में बीजेपी के नेता है घर बनाने के लिए सरकारी दिया है हमको तो घर बनाने जाता है और छेड़खानी करने के लिए बार बार सोचता है। हाँ और वो जो अशोक बोले हैं उसका गांव? उसका गांव के मजिया बस्ती। अभी आप लोग केस दिए हैं क्या? हाँ हम लोग केस दिए। कहाँ में केस दिए हैं? ये हम माइलू बस्ती माइली थाना में। माइलू थाना में। हाँ
Karbi Anglong pen Nagar district adui hoilong kedu nomati MSC consensi parlopon ahabar parokwa hichi adung helong kedu chirikep susai alongli suri Karbi arara tumpen kedam tengah ningkan pen keceraji Aphan pangceng ponlo. Non labangso longle ki mi along sami suri Karbi arara tumpen hem chukim ponsi kithir thip ki doji Aphan alang ni tumpen ninghang spaklang pon lasi kithir thip ki dolong ji Aphan lapunat CM Dr. Turam rong hang pen longle pata bang na pibek thaposi rara tumpen chuning ripon lapen government getting pon scheme do on systemi labangso hawar arat phantame na patang pon vek thaputa alang ni tumpen puthat chuning ripon thu Dak ni tumke kini je mistri bali pun sikela. Lasi longli do kusini tunta ke bang lo longli pini sumar ta aklu su kemian so dudun lap lo. La am se lu kisu. Lasi ciri si long dun lo. Long dun peneneng arong par lo. Lasi rites ni sa rites ni nang lita nang jur du no. Je pota ke long je pha ni litu phanang pa do je pha nang jur du. Inar pen si song kurja pen si song ni litum da dak du desa re kat dom desa. Nang jur du no sa nang jur du no desa re kat dom. Anu susi ho nang phan pot tum bhut nang jok lu. Ke nang pat he nang pat ding lo sa. Ni li so maran ta bang hem dot lak lu. Nang jur du no sa de nang jur du no sa nang phan bhut nang jok lu sa bhut nang jok. Hindi. Imet yang puro kali kosto kan dia kono huruf pulote bulo. Sumpik di dak do. Milik yang ho. Mane acara di. Anaro dam rup ke kijo kijo aju lu tadi la Tidak dan golong mak. Dan go pi phan noi bang ka Long le ka bia join ni masin ni kita am bang nang kok. long le long pon lo Long le ciri sinang pek. man tu ben lo to pon ne Ni tum ke cik jon thom pleng pon. dak lok ke do se Lok si dulu. ante la dak nang le tum hem kim pon a jat lo ante mo pini vik son de ji pini la hai matha pon ma Matha lo. pilo pu Kasi pon kansila sal phanta nang rap nang pulai IM tum tamen nang rap nang ke trading kasi chuni de lo ni tum ke. Puta long nang poni tum ke dake do thip pu. Nang thur pu satamin tum ke thur khila long le ave de ajoi ni sin tum ke dam de lo long le ave de ajoi ni. Hujai district pen sikewang hujai district akasigongga pen sikewang adung lasijo nilit tungke kurja pen ke do kasik sak lasijo nilit tumta anadin kurja pen ke do lasi non karbiang long le long jo lasi long le mane pu dokhol pasi nilit tumta mane ek bigha bak long jimi me pasi nilit tumta nang se dokhol dun lasi nilit tum poisa tak khoros pik anlo lasi non bang nilit tum ekam hemrita chikim lo kuvita chi ilo mane azza sita mini tum chu ebom sambam lo la sinon ba ni tu ke do thip to pusi la sini tu mathala akola si sarkar hantani li tum chining lo Lakhai Kurasi, Borjan MSC Consensi ki Parlopont, Rinte Hidi Rongmar Jong, Bogajan Municipal Board ke Parlopont, Ward number 7, Labangso Rong ke Chikimpon, Ningkan Paru Chocolates Tebi Pini Anianta, Mesenatwar Celengdun Long Lelang. Labangso tuwar kinu parpiga joksi jasamet petke lokacharli usum marathum kitam ke bang pinangan sung ponanglo kisu kiun edet banta keci pons tabi pinangan sung ponanglo radatum hichi kulat kita mavangta pinangan ke sung stong ponang koklo lasi non ki khibom su jorong par lapen CM Dr. Turam rong hang Aphan sami labangso tuwar prabjin pinang selam pithapusi radatum benchuni ripon. Kiramtang jakhoni pai isiani lakhai ko resi Borjan MSC Consensi ki Parlopon Amlokhi LP School lang sabi sisu mela aparman paman pon. Aluhiman pen school MSC amai pu on teront lothan bang buram rongpi sukur sing phangchu bida sing rongpi
Rajesh Rongpi lapen rong chilu hawra ra tumpen chenglok pinangan ongdun ra tumta chitongdun lapen adung thu Amlokhi LP School along say mother groups along klembangphu tumta chitongdun chai meklong samle Amlokhi LP School headmistress Omphu terangpi Kadom terangpi lapen Elizabeth terangpi tumta chitongdun chi labang su sisu mela jai bek mesenpen pachunpon Ngajari unceng hut, asal sini tu kami pola sehut, nagi than pon lapen, ngajari pon. Akhirnya tu mata, labang suai sekolah, ngajari pilihan kami, hegun ulang pilihan kami, masam su kiting lapen, muni masam su. Ini biota ke lan pansikang ton paniglo domi thami kardom